I pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu posle mnogo dužeg vremena, mislim posle 2 mjeseca, možda i više. Znači danas ćemo igramo Clash Royale, vratio sam se na sceni, tako da to je to. Imamo tu mnogo novosti da vam kažem. Znači ja ovog raspusta letnjeg sam dospao od arene 3 do arene 5, a možda sam mogu više, ali nisam teo. Jer nisam veliki level, pa tako meni je glupo da budeš veća arena, a level vam je mali, nije to. Kao što vidite nije taj dek, evo ga koji ja koristim dek, odličan dek, imamo Fireball, Mini Peku, Princa, Valkyrie, Spear Goblin, Zapspell, Minione i Fire Spirits. Ajmo da odigram, nisam u nijednom klanu, evo imate tu update jedan, ako ste pratili Clash Royale ovog raspusta, možete da vidite da je izašao novi update i još kad. Znači ako dospete do 8. level možete da upadnete turnir, ali to je previše teško, tako da to je to. Nisam ni jedan klan ušao, preporučite neki klan ili želite novi klan da pravimo. Ovaj čas neću da dajem gemove, ajmo na battle, vidimo šta ćemo uraditi. Evo vidite taj spray arena 5, znate 100% koje je dospao do nje. Samo da vidimo, aj čekat ću onda odigra jer nemam ništa za napad. Ti stavljaš Tesu, dobro. Ajde stavit ću Spear Goblin bez vezana. Zvali dobro, ali baš u tom trenutku pa sam tako. Stavljamo ovo, Peku. Obranimo tu. Stavljamo Fire Spirits. Nisam ih trebala da stavim, ali nema veze. Loše smo tu radili, moja greška. Tesu je džabe stavio, nema veze, aj stavit ću Princa. Princ mi je level, nije neki level. Stavit ćemo Gobline. Zapspell. Važno da smo uništili Witch. Dobro. Šta možemo sad da uradim? Aj čekat ću njegov napad ili da napadnem Mini Pekom. Ajde napašću ja, nebitno. Nisam model, nisam igrao. I ti postavljaš Giant Skeletona. Malo ćemo tu da skinemo. Pa stavljamo Minione. Aj stavit ću da me ne osjeti Aj bomba će da uništa, ali ajde nema veze. Nebitno. Aj stavit ću Fire Spirits da mi baš ne osjeti. Evo ljudi, dupli XP njemu došao. Dupli elixir kakav XP. Moja greška. Da mu uništi Minione, ali ne mogu, nije mi baš. Tu će da legne Fireball. Ovdje stavljam Princa, pa Fire Spirits. Možda sam izgledano to level, ali ajde level. Ajmo, jao, Zapspell. Nema veze, neće mi pomoći. Imam ja ove gobline, Spear Gobline, kako je. Loše. Ali Zapspell će tu da učinu. Jo, ne smiješ da mi uništiš tu. Ajmo, napad. Prince. Tako. Ajmo, Fire Spirits. To, evo ljudi, ta pobjeda.
to smo svi očekivali. Dobro, nebitno, važno da smo pobedili i dobijemo 12 coin se, tako da kažem. Ljudi, to je to za ovaj klip, jeste malo kratak, ali nema veze, snimat ću, vidjet ćete, češće klipove. To je to za ovaj klip. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se ljudi i čao.